Avuxeni nakambe vahlaleri na vavukeri va channel ya Matimba ya Manoni Maloko YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. Laha la ku vulavula hi mhaka leyi. Xana ku va munhu a ti endla mbedo wa xibedhlele tanihileswi xiyimbeleri xin'wana xi nga vula, or munhu a ti endla quantum, or munhu a ti endla veg, xana swa tisela makhombo or mabadi? Laha ni vulavula hi mhaka leyi, u kuma ku i ri n'wanuna i famba etlela la i huma etlela la i huma, i kuma ku na close to 6 or 7 wa vahlekisana. A wu se va na nsati mara i kuma ku swilo swa wena a swi fambi, a swi lungi. I na masters, i na degree, i na certificate, or i nyikiwe ntirho wo tirha hi mavoko a wu yangi xikolweni, mara kuma ku swilo swa wena a swi fambi. Loko kuma nyana xitirhwanyana wo tirhanyana vo ma 2 months 3 months swi hela. Because of what? I famba i khe i nghena la i huma, i nghena la i huma. Mara i kuma ku na van'wana i kuma ku i n'wanuna a nga tirhi total, a nga se tshama a tirha vuton'wini bya yena. Ivi kuma ku fika kuma n'wansati loyi kuma ku n'wansati loyi wa tirha i tirha kahle, everything n'wi endla leswi i xin'wana na xin'wana lexi nga kahle. I kuma ku na n'wanuna leyi a nga swi endli leswi swi vulaka swi famba a nghena la huma. I va a focus eka n'wansati luya ntsena a ri yexe. It means n'wanuna luya i na lucky ya ku va a teka lucky leyi yena Xikwembu xi nga n'wi nyika yona a yi nyika n'wansati luya, ku n'wansati luya a kota ku tirhisa lucky liya. Mara i kuma ku n'wansati luya loko one mistake a endla mistake kwala ku fambeni, a famba na yena ya endla marhandzelo ma le handle, or a kuma mihlekisana a kuma everything. Ivi kuma ku swi swa yena swa beta n'wansati luya a swa ha fambi kahle. It means mikwembu ya ka n'wansati luya na mikwembu ya ka n'wanuna luya a swi lava ku ngheneleriwa hi munhu un'wana, swi lava ku va famba swin'we va ri 2. Ma ni twisisa mi ni khoma kwala? Swi lava ku va famba swin'we va ri 2, mikwembu leyi ya hlangana i tichomi. But ku na mikwembu yin'wana mi kuma ku ya ku pfumelela ku wena i kuma ku ya teka vavasati vambirhi i khe i nga tirhi. Ma ni twisisa? I khe i tshama na vavasati lava vambirhi i nga ri ku tirheni, i kuma ku swilo swa wena swi famba kahle. Lowun'wana n'wansati nurse, un'wana doctor, un'wana yini. It means mikwembu ya wena yi amukele mikwembu ya vavasati lava vambirhi. I kuma n'wansati luya un'wana i wa ka Baloyi, un'wana i wa ka Hlungwane, wena i wa ka Chabalala. Ivi va fika va hlangana laha ku va mikwembu yin'we va ri vanharhu va tirhisana va va tichomi. Mara loko ko nghenelela un'wana wa vumune i kuma ku un'we ka vavasati lava a famba ya endla swin'wana handle, ivi kuma ku swilo swa yena a swi fambi. I ta ku manitsongo or manulu va ni loya, kumbe a kwini nuna wa mina ni fambile tin'anga or ni fambile maprofeta, ni fambile swilo swa mina swi nga lungi ntirhweni. Kasi hayi, it means mikwembu leyi yi kwatile. Ma ni twisisa? Se sweswo swi kona swa humelela. I kuma ku loko endla swi huma ndleleni i kuma ku swilo swa wena swi beta because of what? I ya kwatisa mikwembu ya ka n'wina na mikwembu ya ka n'wansati luya. Ma ni twisisa? Se van'wana daswani bya van'wana va kota ku teka 5 or 6 wa vavasati. U kuma ku swilo swi famba kahle loko a ri na mapurasi, a ri na ma-business every swi famba 100%. Ivi kuma ka vavasati lava 5 ku nga ku ri hava na un'we famba ku endla marhandzu ya le handle. Hinkwavo va endla swilo kahle, a ku hambani nchumu. Hinkwako laha hi wena ntsena, a ku na munhu un'wana a nghenelelaka laha a hlanganisa tingati. Wena i nghenisaka tingati ntsena ka vavasati lava va ri 5. Ku hava un'wana a fika nghenisaka tingati ka un'wana masi. Mara loko un'we wa vona u fika a endla mistake ivi ku ta a ya teka ngati le handle a fika a nghenisa laha, ku humelela something. I ta kuma ku sometime na wena n'wanuna u kuma ku va na mabadi, swilo swa wena swi ha fambi kahle. Ivi i fambi swi lavisisa u kuma va ku byela ka un'we ka vavasati va wena i ya a ya endla swilo swin'wana swo huma ndleleni. Loko va ku ya endla swilo swo huma ndleleni, mihleketa wena yi ta ku vuloyi kasi a hi vuloyi, i ya a ya mikisa tingati. Mi swi languta kahle swilo sweswo. I nga kuma i rana business, i kuma ku business ra wena ri famba kahle, i ri na vavasati vambirhi or n'wansati wa luya wun'we. Ivi famba ya yiva handle, ivi swilo swa wena swi n'oka swi nga fambi kahle because of what? I fambe i ya yiva. Ma ni twisisa? Swi kona swilo leswi endla swa humelela. Loko i ri munhu make sure ku va na 2 or 3 or 1 wa vavasati, ku va ku ri vanhu ntsena va nga tshembeka ka wena. Ma ni twisisa? Hayi ku ni famba laha ni huma, ni famba laha ni huma, ni famba laha ni huma. Ma ni twisisa? Tanihileswi ni nga vula kuma ku i n'wansati wa tirha nuna a nga tirhi.
everything swi famba kahle. Mara wena lowu n'wansati wo famba ya phungela ya yiva ku i kuma ku swilo swa ha fambe kahle, kuma ku na le ntirhweni ku humelela swo huma ndleleni.